Okay, e ia tau le ava ma le whaaloalo. E fia whaailoa atu ai foi ia lou nei foi tangata o rou ingoa o tau tua fui i le vai teimi lea sa tele lava skosipi ale malo Samoa na ave I fafo e whasauni uni ai foi lea ina ia lava ma te le se atamai oi whanau o le atunu ina ia foi mai ma le manuia mo toe awa o ina nisi o whanau ina ia atama mai I lea area ma le area a wā selu mana I le lei o Samoa ma o le anganga foi ia toe foi mai ina ia whao ngā ia le atamai pe ona saidi malo ai ia tunu I fafo pe ia malo Filipaina ia ai le ngata foi lea o Amerika ia manisi atu no fai pe ia New Zealand ma fa manisi a o ngai fafo lo ala ngata tau ele malanga I fafo a whanau o le tunu ai mai sei la foi la New Zealand wa pe o New Zealand le sa tau la mua ile suenga le o skusi ia le ngata foi lea mo le ulu fale atu I university mau lunga atu I a o ngai pe o a o ngai Samoa ia na mau ala le avanoa nei o te malanga I fafo le ngata ia te au lava ia ai pe o sa ma tele lava ia sponsorship ia company sa lato totongia ia avanoa nei ale malo e peila o le bank o le tūlanga lava ia I fale tupe o la tōna sa langolangoina malosi le nei por kalama ia le ngata foi lea saf soani mai foi malo New Zealand ai mai sa I lava ia le fa ia university a New Zealand ia fa pe foi ma Amerika ile taula mua ile fa ile aveina o whanau e a o ngamaskosi pi fa fo mole foi mai ia ave la tola va no nei I sa iai sa o la ve ai le po kalama nei o afa o tata foi le na ave fafo so o lau area na ave ai au I fafo o le tūlanga le mo meo metau la fumanu ia mo meo povi tau susu ia ai le ngata foi lea o povi mo ano manfasi na mwhai na mau ole o avanoa sa o malangai New Zealand mo sueilo so whai longa ina ia toi foi mai a o lava tā pena foi lea mo le saidingo le atamai ina ia wha wau ia fuafuanga ia sa tu malosi lava lale Westec I le vai teimi lea I le tatu ofisa whatoanga ona o le lava o whanua ale Westec ia la tu area I tonga new ia cattle under farming coconut trees here I Samoa so le melana sa whaftai na mawailoa wanoa sa mwhai o na matou malanga whatasi manisi elena oa sa mawai sisi vaenga e sue mo le fōma I manu sa isi vaenga no e sue mo vau tuto e au ngā mo povi lalo niu mo povi tau susu I are ngata foi lea mo ano manfasi so ta upuna sa ai lalo lao o afa o le angare leo
o whale tupe ma whalapu putonga. Sa ma whai o na ave whaenga fo lea ia tūlanga i alo Samoa na o i whafo. E o sa ili malo ma a o ngai mo le ititi fu le lua tausanga ia o toi fo i mai lea wha o ngā lea tamai e a wha e wha le lei a tiri aini me o wha le tonu pe i walas wha te inga fo le o a vele farm ia o isa wha e lea wha le porkalama fo lea mo manu e wha o ngā fo lea e fia lea le umi e tu wai tono lea pā ma lea pā a ia aua ne ia wha ne ia ise tūlanga fo lea e matua tu wai a mo le fia masina awa a le porkalama ina fo le grazing period le taimi e tu wai ia povi i tu tono lea poloka ma lea poloka ia longa winga e toi fiu e tatali nisi vau le lei ua le lava le whaasoa a meana sa ili ai le ole i whafo o mai maleta mai na e fia aso tu ai lea pa ia si ave lea pa ia mana ma leia aua ne ia wha ne pele le vao le fa pitoa pe fa tita ingol penkola a fa ye ave povina ia pe e fia ni aso ave ina ia povi ai po le fa le o le vao la o ia so na fai foi la na fai a po kalama foi a le ofiso fatoanga na mato wo i fafo ia ma avel po kalama i fafo i lea ma lea a o ma losi lava ia le tausinga o povi taususu for milking cows mo tu mama mo po kalama foi ia tina sa la to fai ai na vai teimi ma ainga sa la to fa marusia la mal po kalama ma tu atu le avatu ia vau to ia pe o le patiki pe o le penkola ia mai sia to inga vau o vau foi mai tunu i fafo ia mai la ia fai ia ma to fa te inga i whangua le Westek e o mai i eitanga te mata i fui lea ma whai ia sa i diringa e whai mafua pe fia le lale tele o aso e tu weia ia manu palangi i lea pā ma lea pā so lea tamai lana lena mana o a wina tua ia mātou i whafo. Ina ia fo i mai. Ia ma whao ngai lea tamai lana. So e peilau na whai elpo kalama. Wa toi fo i mai manuia ia o onga. Ia matu e ave i ofisa sa matu ngā lue ai. Ia ina o matu malanga i Filipaina. Ia ta mo wala no ai mau tio ai mo mato ainga ia ai lenga ta foi lia o mato umlava na ye po kalama ia na mo wala no ai o i fafo masa mato nga lue fata se foi fafo ia sa foi na mato ni o fai a inga sa mo la no ai o ia le tangata ia malona a inga ia o ngai fafo ia o le ngola le universite nga mato ia o le universite o afa
o Filipaina. Le na mato ia I Los Spanios, o Los Spanios o le ngole o le aonga. Ia au ia I Manila, o ia I Manila. Whapena whela isi vaenga ia na oe I foma I manu. Ia nana wha o atu foi o le wha o le Universite Eselale I Manila. Mo tangata ia fole foma I manu. O isi mo ia o tele o Filipainga ke lele kungu ia sa mawala vanoa ea o ngā isi I Manila o le taulanga le o Filipaina ia vai temi na le samwhae na Asia atu ia tupuola efi ma wha ia o tufunga efi ma mai wha ma Whelo foi ma mako silvai teimi na ao matu I Filipaina. Ia, uma mai a mai matu a onga ia ai o mai ai o atu isi sa di lei lava le so tainga. Matu o mai al whaonga ina la alpo kalama. Matu o mai matu to e fo ia I le ngā ruenga sa ele tangata ia. Ai usi isi I lunga ia wha ia le tūlanga I ngā ruenga. Ia e le ngata foi le whapea foi to tongi. So sa le leila male le whasoa ina foi le alpo kalama I to tongi. Ia ma whatūlanga ia tūlanga lea whade leia atiria ia tūlanga I mea tau povi foi le maua mai le susu le suasusu mo le afa mo so I fo malolo ino ia I le ngata foi lai lea ia o le tūlanga foi lea I mo le atina e o manu fasi ia ngata foi lea ia o povi tausus o le leina lena ia nei a tūlanga na ia e pe ia o le agriculture lava ia ma le Westec ia pe o afa o matanga ruenga pito I siri lava ia na malosi ia to aila ma sosoani a Women's Committee tu mama atina ia ma tangata no fotaito tasi pe o ai ono luki ma la tona sa de leia ia fatu anga la fumanu na mai te ia mai ama to onga ia fo I melo mali degree o manuia ia to fo ia ia fa I ngā ruenga sa mwhai ona iai I le malo ia so sa le leia le tausinga ma tūlanga umoi le ia onga ma me uma whapena ia sa toe mauaile avano e toe awa oai I mata upo le ingilisi o numela ia manisi lava a tūlanga umoi na so le foinga mai la ia te au lava I no foi mai sa mauano avanoa o te toe whai a onga I le awha I le e ave le le awha le school si New Zealand School Certificate ia male awha male New Zealand UE University Entrance sa mo wailo wa no to fa o ngai ave ai o le chairman o le fa o le korisia pesenga a il vai teminga ala pule sunga ia vai tu kaio I le fa I le o ngai I pesenga CCWS Church College of Western Samoa ia honor for fuanga a inga matula fa pe sa le fai una tu mau foi le pat ina ua uma lau po kalama ina I pesenga. Ia sa wha manui ina fo I sa avea ia o ma wha mataitai o le Science Department. Mo le wha awa wino o suenga ia New Zealand o le UE
ia ma school certificate. Ia, ole tala no atu la i le tāua o le awha o le aonga, tāua o le aonga. E whaingofia lava mea uma, pea whapea la matua i tā pena le lei masauni ina ia malanga. Ia, o le se me o whaina ai le o maawe le wha le fsosoani ale a inga tinaria. E fsosoani i le ngā luenga matulanga whapena i le ngata i mea onga, a o mea le fale mo mea ai ma mea whapena mo le hawa tama onga. Ia. Whamanu eina foi la le amata mai pe o le leila vol sauni le tangata. O le tā pena mo le mawhau ia settle down mai nisi mea ai focus ia le awha ia le taimi uma mo le aonga ina ia vave na uma le aonga toi foi mai ia toi whatau nuu le awha le ngā ruenga e said iri a tiri ai mo le whale lei au nisi tūranga lei. Sa maua la wanoa o te awha o te toe part-time mai i alafua. O te toe whai a onga i fwoi lea i alafua i le vai teimi lea. O te toe whai a onga i fwoi lea mo le korisi ina ia whamasani ai mo le tatua tunu i to tono le atua. Pea mena lena leina uno koe a vea ma chairman o le awha o le mata upu ia pei o le physics ia pei o le awha o toi ngā vau i se foi lea ia i loa po le ale vau le lei ia ma fai foi o na awha saili po le ale ma alosi o lea vau e awha e ai ia lafu manu i lea pirioka ma lea pirioka so e tau mena e tau na malama lea ai ia a lea fo tele o sua susu mai povi tau susu ono le lei o lea fa o me ai ia povi so o tele na nisi o mea whangale pa te ono Samoa o se atunu foi le e lai titi ai awha ai mawhaina maua le wanoa ia o ai ia tūpulanga mo le area le o le whaiwhatoanga ma mea whapena sa e fui na isi usoro ia io e pei o le usore ia talo tuongi la meta kenef la meta ia o lo tu maua ia le fo mai manu o ia lana na sa ia o le fo mai manu ia o Ioane Fasavadu so o nisi na sa to tele ama to sa maula vanoa e mau te malanga i fafo so fa manuanga ia e afa ele lau maua ai avea foi la nei tu la eu na leva ma umi talu na foi mai ia ai momoria tu lava faftai awai e afa o le tele o lima o le mamana o se avenga a alu to tasi ia e tinga inga ai a o esa group ia ai lenga tai lea ia mafa ngā lue whātasi ia langorango ina fo ili malo Filipaina o no lea wanoa le umwhai ei o nā wha o nā a o ngā i whafo ia i le itūre i le ingilisi ia o le ingilisi sa whao ngā lai kiki lawa na i mea o le ngangana Filipaina
ai o le tele lava o mea nei ai ia o le ingirisi lava sa whaonga pau lava le mea tau mwhaifoi e maram lama i a wha i tala Filipaina ia e pei sa avea le a wha le nā fo i au wala mea sa wha maasani ai ma mauai le avanoa e share ai ia Samoa ia ma le afa le atunu fo Filipaina ono le wa o ngā tuai o ia sa i Filipaina ia tangata ma tatu atunu o Samoa so lau whaftai ia whaftai tele lava i nei avanoa le lei wa mwhai e fo si le atamai ma wha mai loa tuai fo i le atunu ia le ngata i lea ia wa matango fia ia sio tatu atunu ina iwa whaonga le atamai o toe fo i mai ai Samoa ia o le whaftai fo i o whai a onga na mata mai ei na o ina au mata pena au ina ia o avea matangata whainga ruenga ao ngā mo le atunu o Samoa ia ele ngata fo i le o Filipaina ia maso se mea lava a o ngai ma nofo tūlanga i mea tau awa onga ma mea tau sa ilina manuia mo le lumanai ia whaftai tele lava mo le nei talano whatalanoanga ia ma alofa tele atu fo i le atunu ma tai o le atunu ia ma tūlanga uma lava i peo nei ai ia manuia le nei aso tai lava